Taranithoi khakta ngairibi malemgi saknairabi child environmentalist Licipriya KANGUJAMna European Parliament Manipuri gi OIBA WAPHAM kya PUKHATTUNA HOUJIK THOKLIBA IRANG ASIDA MEITEI LANDE HAIBABU UTKHRE अखनबा यूरोपियन यूनियन की एमपी खरना लिसिप्रिया बु थौरमदुदा सरुक यानबा चेपाव पिरखिबने ममांग थादा पांगथोकिबा यूरोपियन पार्लियामेंट कुकी की वाफम पुखतकिबा एमपी अदुसु मिफम अदुदा सरुक याखी लिसिप्रियाना एमपी अदु पर्सनल ओइना महाकी कादा उनदुना कुकीना तौरिबा लानासी नार्को टेररिज्म ने मिटेइना हौकिबा लानते मखोय इलीगल इमिग्रेंट ओइना चंगलकपदा नतना मिटेइ सिंगी मथक्ता लान हौदुना मखोयगी तोखाइबा लेंगाक अमा सेमनबा होनरखिबने हाइना फोंग पाउदम लमके हाइरे MEITEI su India ki oina minority tribal group amani aikoi gi puari chahi lising manga hena leijai malem gi puari da Anglo Cookie war thokiba leite leirabadi European Union na khudam changdam yauna putopio sokna ribalana si majority Meitei amasung minority Cookie natraga Hindu amasung Christian ga sokna balanate Meitei Christian kya gi church su Cookie singna maithari मधुदा नतना कया अमना हाटपीबगा लोइनना इकाई खुमनबा मांगहनबिरी अदुगा कया अमना हुजिसु थीबा फंगद्री थोकलिबा लानासी महुसागी खुसेमबु नुक्सीबा मैतेइगा पोपीबु नुक्सीजबा कुकी गौबा कांगलुप अमगगी मरक्ता थोपा लानी हाइना लिसिप्रियाना एमपी सिंगदा पाउदमकी पनबा याबदी लिसिप्रिया कांगुजा महाकी चयोल अनिगी यूरोप खोंगचत मनुंगदा तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग गवर्नमेंट क्याना चेपाउ थारखिबनी हौकिबा तांग 12 दसु महागना पेरिस की मियामदा वांगांकी लागिबा तांग कुंदसु महागना यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड फोरम 2023 की क्लोजिंग सेरेमनी दसु कीनोट एड्रेस पिदुना मालेमगी लुचिंगबा सिंगदा वांगांगनी हाइरी If there is no nature, then there will be no food. If there is no nature, then there will be no growth. If there is no nature, then there will be no security. If there is no nature, there will be no humans. If there is no nature, then there will be no future for us. And if our common territories will be broken, there will be also broken people. And we need to work together to fix this. And this is the legacy we kindly and passionately ask you to consider. If there is no nature, there will be no humans. This is why we are here invited by Expo Rome. Because this is the theme, people and territory that we are a part of.